Roller pen kaching koya joga dimalong amat inuda pran kedam. Nijang kari bianglong boy thalang so police station ke parlo dongka pen boy thalang sonat ke bang bomahut cek sang long along kupi ko son pen lo ne roller abang arlo kanat ki sui phira jok ke bega bang hu Ajit Sahu adimalong amada pran dam nang juile. Lason se dongka pen boy thalang sonat ke bang bomahut cek sang long arling along kupi ko son pen lo ne roller abang arlo kanat ki sui phira jok ching koi salang lia pran dam nang le. Roller ke bega bang hu Ajit Sahu ahem dongka pusika chini atum pen than pachini dun. Alang liria sarpi sarbura la pen achora men nonoma chini pon pelang. Birta ketok boma porahut ahem soratum ki humri dam dilang pusi pachini pon. La pen ke doana sai boy thalang so police station atum pen si chipahim pu pon. Wathalang so pen crossing teron angke palia birta Malong News. Roller accidentor logot je teo sepa khai ase morile ei manujoner naam jana ne জানো মোৰ ভিনি হয় অজিত সাহু অজিত সাহু তেওঁৰ ঘৰ ক'ত ডংকা তেওঁ কেনেকৈ আহিছিলে মানে কেনেকৈ এক্সিডেণ্টটো হ'ব পালে কিবা গম পাইছা নেকি কাৰোবাৰ পৰা নাই এইকেইটা মই একো গম নাপাওঁ মই জাষ্ট আহিছিলোঁ আহি কিনি মই ৰাস্তাৰ পৰা দেখিলোঁ যে এনেকুৱা হৈ আছে এক্সিডেণ্টটো ক'ত হৈছে এনেই এইটো চেকচং বুলি কয় নেকি মন্দিৰ কাষত Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.